I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas ćemo igrati, danas imamo pitanje i odgovore, pa da krenemo. Miloš Stokić pita, da li si gamer? Jes? Imam 10 subscribera. Ti, brate, koliko ti imaš ako imaš kanal? Reći slobodno. Pa da vidite muđu. Pogledaj, kaki je lep. Muđo, aj ti kažu, kakav si ti? Jesi lep? Pa jesi lep. Pa da krenemo. Ognjen Todorović pita, da li si nekada snimao Farmer? 15. Pa nisam nikada snimao, snimat ću ga uskoro, bit će za nešto oko 2 do 3 dana, ali neće sad biti. Sljedeće pitanje pita Serbian Games BL. Pita, da li imaš, koliko imaš godina? Pa imam 8 godina, 9 sad ću da napunim. A ti, brate, koliko imaš ti? Imaš 26 ili 25? Reci dole u komentarima da krenemo dalje. Full TV pita. Mnogo pitanja. Još mnogo pitanja. Ne pita Full TV ništa. What the fuck? Ovo je fail. Znači, Strahinja Vasić pita, kako te se zove devojka? Zove se Nina. A tebi se zove Mina, koliko ja znam. To mi je drugi škole, znate. I on noć to da pita, sve strašno. Pa da krenemo dalje. Opet Ognjen Todorović pita, da li ćeš snimati GTA 5? Snimat ću ga pre kad dobijem novi komp. Ljudi, danas, to je to od ovog klipa. Ako vam se svideo, tražite još ovakvih pitanja i odgovora. Ako vam se svideo, udarite like, share i subscribe. A vi pogledajte prošli klip. Ćao!